Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Hanna Kandara Warjri ke badang khatwe Snem ke Karta ke basyong basa Hamal ki Shillong ke badang puli kelas 7 Haluretu Convent School Shillong. Kalau poi ke top 10 ha kejinya kop tem gitar jong ki kentai. Kani kejinya kop tem gitar ke dei ke belatip kum ke Shishrat's India's online female lead guitarist contest ke bela penyanyi dekat gitar gia gyan ke bela sedang Naduh ubnai nopra bat mentah ke kenti kalau poi ke top 10. Haga ni ke top 10 kinong penyat kin jiet setang sangut bandra ya ke jingjob dak ba ken 8% na ke vote bat hanya persen na kinong bishar. Haga voting pat kan kut haka at poetrik mta ubnai dak banyon ya ke keteng jong ka Hanna Kandara Warjri lingba ke online. Bantip kambnya unong san Hima ulayo bani kenduk kerpang bat ka Hanna Kandara Warjri hayeng sa hamalki. Ka Hanna ke let hu baglai i ke chinyakop dak ba phak kinong hikai haka jaka hikai tam balayo bandrung haka bentak beningkong dak bapa ya ke video ke balai post second. Kele thu bakaladan kani ke sap bantam ke de Naduh dangrit hakapor bakadang dap lai Snem ke Karta. Haba ime bat ipa ki alam ka je khandai lat balai mkhra ngajikwa bandrung haki jaka dia ke jingtam tangba kimpat sha hendai kila thiet yang ada ke gitar basule kai hendai ngala brat no namang Kwah ada ke gitar basisha ke lapen pau. Kele thu haba ka kemi bat ukpa kila thiet ke gitar basisha kelas dang bantam tangba kampat nang bha bat kelas dang banang de Naduh balai hak jaka hikai bakerpang. Niko ngai ngo yu blay nomor ba u ai nga kani kasap bat ula kerku yang bat ula penla yang bangan paikat hang ni kanika jakama kanika por te ka keteng junga ka de Hanna Kandara Warjri nga syong hasa po malki nga don ka Snem Karta nga let school Haluretu Convent Shillong ngan let kelas 7 mentaus na. Nga di ikon jong aibor onong kendi bat i bala benta Warjri nga don arngut siparab nga di bakat do nga shatlet music class po Shillong School of Music tek i wena kinong hikai hamta i ai nga ka link ban register hakan ka Shishrat's India's first female lead guitarist competition. Te nga yo kata kaling te ki ang nga bangan sign up te nga sign up ya kata kaling te organizer ay nga kawe ka track mo ka ba live post second te nga hapsna lead hajong kata te dapat dang ta nga chapa ki te dapat sa judge maki hakata ka jingtam jo kashimita ya kani last year ha ubnai ba khatar te ningkong bon kiba audition te ngira shortlist ka top 30 bat menta ngalapai ka top 10 jo kana ka competition. Last stage kata ba audition kata ka shortlist jong ka top 30 ba ka shortlist jong ka top 10 te mentapat kan sadon sa kawi ka stage ba ngin hap ya shortlist sya ka top 5 kata di ka jingkot mo jong kana ka competition. Tapi habis kau ni kena piala dah kabut. Nyo persen dah ka jingtam jonga, but persen dah ki jing vote jong ki pat ba. Jadi mentar pila poi kat no vote. Dapat dengar semua. Ngalong ke baar haka jing vote, rapoi sanspa lai sanspa saum tahi. Dia kumno pin banyak ni kasan lembar kan kabut. Kumno pin lek kumno. Apa nyo ni ka jing jong. Nga kerpat ki pat ba bakin ya vote yang amo bangan la ban poi hakan ni ka top 5 jong kan ka competition ta nga kerpat le baro bakin ya vote yang nomor ba ka ji vote jong kiru ka like ka mata mo haka ni ka competition Tiba-tiba kini kumno ki pat ba kila ban tip ya kata ban vote
Pihak boleh dah ngin hablet da kaling ngi press kata kaling tem ngin sai ima kita contestants ki ba shim bentai ba dep shortlist ka top 10 te ngin ya scroll te ngin sai yang ngaru hakata competition te akan sadon ka text box ka ba to vote hang to hajrang ni press kata pihak login pihak ai information yang pi email ka phone number ka kerteng dadap nang tapat kan sapai hakawi ka workshop dadap pi bag let barak hot dapat pi press ni hatu ka link pi scroll biang dadap pi ngakerpat ikima bakin vote yang da pila scroll pila yang te sa press biang ha vote hado ba unda jerngam katuka jing vote jong pi hatu ka text box mencari number hang takin pila da vote ngakerpat iki bakin vote yang aru last date jong ka jing vote de arpuwe tarik jong ni ubnai but ka results ka sami arpun de tarik jong ni ubnai Pihak tu ni kumno ki jing tem api ya kun kan passion kum ki bun kadika kerteng juga ni ka competition kadi she that's India's first lead guitarist dan pat iwe contestant ni basimpat da ka best Tinggi ini pi papa pi ini tem daga ditararu ditararu te kini pi naru te pi shimatala itu ni ta ka gitar kat kum jing ya tho ime ipa ta nga don hi ka jing thrang menchua banga kwa bantem ma danga let kai sha pb sha le mekra nga shat patan beje ipa bangan let rong hakitu ki jaka badi jing tamma tamba ipa perlu imju alam yang nama idang setho banga dang red tang kata por ngapala reban bat ka gitaru te nga shat kwa be bantem nga shat ong be kita ki penthet yang ka toy gitar ken haswa kataru ya ka badminton racket ya udi nga shat pelong gitaru te ya penthet yang kata ka toy gitar te dadap nang tapat nga sutho bapor bangatem ka mi hira kata ka jing kwa jonga mo ka jing rai banga kwa tem nga lentau nga bread kata ka gitar nga ong ne ba ni nga kwa ka gitar ba shisha ma te ki penthi yang kan ni ka first gitar jonga ki penthi na melody te ngasdang matam nga syuken ro kai kam to tamba kam dami sound thanda ngam bat dalong professional thanda te nga kwa hi ka jing thrang na ladema bangan tam hi nga don lai Snem shteng gum tahi nga don kata jing thrang bantam kini ga ditara kumno pi ka duitara nga shat let classes ha shat khodi no hikai junga I mama da jet I pen hikai nga hang teha no thamai kini piano pa piano ta nga shat I henman junga ba shat tem ta ngaru nga kwa try lang piano ta nga shoes ngam nga shutam gum to ngam dalit classes bara Kalau yang kecil kita api marpina pulih mata pi kuat bantam seni jiktam. Kalau kumno kecil pulih ketaan ini. Em kam da kta thanda namar ba ngam da jule phone thanda ma ime iparu streng te nga shala kai basketball ru nga le ha ka TBA touchline basketball academy te nga shalit swimming ru shat pen hikai iwe I nga shalit hatruna te shat pen hikai nga shat khodi I mamasa te ya ka basketball nga shat led daladap school bat ka sngi Saturday bat ki sngi shuti ya ka swimming ru nga shat led sngi shuti bat ka sngi Saturday te ya ka jingtam tengah practice be man ka sngi te ya ka academics ru nga shat balance lang mo ha ka free time tengah shat tam jingtam tabang ha pelat por hi shikenta arkanta namar ipa ru strict ha ya ka jingtam Pina batam guna don hayan mana batam yang tam dan da banang batam ha tang mga Lagi kan final kin pelong hai ne kin online bet. Kinle online bet. Final. Hot final. Price period. Ka price ta kin yo le bar khoi ki top 5 ka price. Ka price all together ki top 5 ka price amount de 9,35,000 tahi. Bidang jikerman ba pin poe kan top. Ngadon jikerman, ngadon ka trust mo halade bangan poe kan ka top 5 jong kan competition. Ki ba poe kan top 10 bana ini ke jelah. Kiwan naka different jela na Mizoram tang mga mo ba present ya ka Meghalaya te kiwan na po Delhi na po Karnataka kiwan na po Kolkata ru buan kibawan jela Mana penyat yang ni ka penyat gitar gian ka account ya trailer ba Gerex te powered by kitu ki wera pat ki ayu
Timata pi late class 7. Ha. Ai kat thong tu pi. Pin thong tu pi pin long bet nam tem duk man ra het na ai kat thong tu pi. Pit mo dang atam ro ngako long musician dang le ka basketball ro ngako long basketballer ban represent nya ka state ka India mo ida dang let swim ro ngako long swimmer ngako let ngako represent nya ka Meghalaya Shillong ka India mo dang pi academics ro ngako mo balong IAS balong doctor engineer ta banga te la de ka future ngam tep da kalau ngam tep da nga e bet hakakti jo ublei mo un penyat Hima kumba ongka Jeremiah po Bible kadukhat kawina kadukhat kashat ong ngan ong dakitin pareng ma for I know the plans I have for you declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, and plans to give you hope and a future. Kakarpat ikipat ba bakin sngobha ban vote yang ban kesyan yang bangan la pat boy ha ka top 5 jangan dengan competition.